Shiri ushaka kumbwira iki? Shiri please nagushisha kubera iki? Ntabwo nyigushaka. Shiri please calm down. Shiri please. Shiri please calm down. Ndakwinginze. Kuraburiza ngo iki? Mu buriri nta kintu ushoboye man. Ushaka ko nta kintu ushoboye mu buriri? Please nta kintu ushoboye pe. Please ndagusaba. Nta kintu ushoboye. Babarira mama wawe. Cisha bugufi twumvikane. Ushaka mwishyure? Yego. Umugore ushaka mwishyure Shiri? Ahubwo bibaye ngombwa wabara ikibazo twaryamanye ukanyishyura. Please calm down. Nta kintu ushoboye. Shenda kwinginze nyumva. Mbese ikintu wankoreye nk'ishima n'iki? Basi nyumva bwarimo. Ni iki se? Reka duhindure imyitwarire. Okay mbwira. Niwe ko sinagukora ibyura umbabarira. Mbwira. Shiri please nakoze iki kugira ngo witware gutya? Ese ntabwo nakubwiye nta kintu ushoboye pe. Shiri ngo koko ngo nta kintu ushoboye. Nta kintu ushoboye. Iyo impamvu yo gutuma dushwana. Shiri please dufite umwana Shiri. Wabonye uterinda ariko nta kindi kintu ushoboye nyine. Shiri please basi. Guterinda gusa kandi guterinda biroroha. Ushko wabikora kanyumva mu gihe. Uri kumbabaza. Please ndaza kubihandoringa. Kubwira mama amafaranga nege nayo dore ndaza no. Ndi umuntu ukunda za kubihandoringa. Icyo ni kibazo gishaka. Nese imbaraga urazikura ziri ubishobore kandi byarakunaniye. Shiri wambabariye. Shiri mbabarira please. Nambabaza ngufitiye. Ntabwo ndikumva. Ntabwo ndikumva ukuntu ubyeyi mu twabanye Imana yakifata ngo ntabwo ncuye mu buriri. Guterinda nyine byo warabishoboye ariko nagusembaraga. Kasi kubisuzugura. Ntambaraga. Ndakwinginze please Shiri. Please ndakwinginze. Kanguha urugero kuva twabana na musi turaryama ngo nge numve nyuzwe ndangije wapi.